Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Non malam social media longke jumput MLA Dorsing rong hangpen inut abang pi audio call record aputhak lam klar DPC ke asai hemlong chepipon. Alang lipen ke than pona tengke alam ke thang tawe nilitum hemisibet alam chot lapen sualam che record det puneta chichini ne lapen alam RJ ding o alam lo. Lapen CM Dr. Tuliram rong hanga phantami asap alam le roksitami nili dia cho hangdam lo. Nitainut soarlo lasi nili ke klem binong ke kali lasi kado kawita Facebook hai huyalong ke post upload an sitami je en thu ejimati je delete at noi pusi choning ripon. Alam ko lang ni dati ba yung viral tet ko as ni ni mangan ko la president no alam ke thong tawe la semuni tuni ko nang sikna ko naman ni na sikna ko ko tinyan ke kaya si alam ni asu ko lo na ko tet no ito sige ni ya sa ko ko mo ni te na antan ke alam tawe kaya si alam kaya alam si semua ni tak kita ni kujiban kita mau mengisi kusi apa audio ke recorder ke sini ni lagi nona alam tak boleh kita pasal alam apa masih kita pula pula ni audio tulis dia tapi kami pun dia malah kita malah aku datang ni itu semua do kita sini kujiban no alam ni CM saya mental ni sono ni sini ni kan jadi ada nama tu siapa Lasi itu yang berlaku ni dia akan lebih ni. Lasi nanti kita ini pun ignore lebih. Terus lebih ni. Lasi kita ini soalu. Macam yang bingung kita ni kita. Lasi kumani angkong pulau ni ada si kita kan dari langkah dia tu. Lasi nak dia tak boleh tambah tambah. Asli ni harus berlaku. Lasi ni Karbi Anglong orang kena request saja. Mama ni main entah video ni foto nanti dia kembali nak kita dapat sini dulu. Lasi minta ini soalnya kenapa ni email dalam tu, ni teacher dalam, ni career dalam tu, nanti minta, jika help channel kok minta. Tapi cop jamu ni ada. Laso puthak lam hoi tami pilo las ne photo ke post pen chenglok nangki puto thei hoya bang ing tonon puta ke phowek soarlo pen pachini ponthu. Ni already ni FIR launch tabe lo, case ke thana launch dolo, bang police investigate puli po. Nasi ingkang si 59 Karbi Anglong buat unit forum ini benda ini kan ini tiba bokor kesehatan kita ni lakar kilo ini berita malah tabi sendiri lakar kilo nasi ini penting ini kerja langsung muansi langsung apa kelong lelu di dalam ini kita boleh terus kami neglectation telah nasi kan non ada yang insut hak di lain soal lantai kita nak pusing nanti alam ini experience penting belum jelas. Nanti kita akan melakukan itu. Kursi kami kawaida dari tuan ke dilihat etha, kita cipu etha, sini dulu. Nanti kita hari enam top kita. Nanti lagi. Oke, kita tu. Ni foto ini nak post ada, social media lo. Lagi sok cuma di alam kita mata jadi lagi. Lagi sama dengan lagi kita dulu. Ini banyak mentor nonta. Ni langkah dia kita nak makan ni main ni kurso dengan lap nak post bila ni tadi picture ni tadi ada shooting. Ekta audio recording ada ni kita nguli apa nak kita just nanti mati. Bang kita assistant pun nanti mati. Lagi yang bila booking video nak sudah mana boleh tahu. Lapan nak sudah ni cerita lagi. Ekta lah tadi picture ni halaan mana nak pusing nanti mana. Kemudian itu FIR ke launch tu bang komen tentang ini. Ada sini lampar tu cik kamu tadi dia loh. Mana lamhoi pitam lah malah nang pan social media long, mana FB long post tu mana. Lapang ni non si pitam tu. Iya, non si pitam long. Kami nak muka ke dulu ni. Kita main lamhoi bang pivek po. News Desk Report Karbi Anglong News. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pherang Kemai ing Nipon. Labang Solong Dr. Tuliram Ronghang ke damtang langkai jan along tami ke tharle asai dengpon lo. Non sitami lahori jan along bangso aron repen longle kache rayatum tharle pon lo. Labangso ke tharle abang ke ington pon pe puta Dr. Tuliram Ronghang Pherang Kemai along than pon.
ইভিকশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছে আগতো আমি ইভিকশ্যন কৰিছোঁ যিটো ফৰেষ্টৰ মাটিটো আমি ইভিকশ্যন কৰিছোঁ আজি 2 বছৰৰ আগতে যেতিয়া লকডাউন নোহোৱাৰ আগতে আমি ফৰেষ্টৰ মাটি যিবিলাকৰ নাগা মানুহবিলাকে অকুপাই কৰিছে সেইবিলাকতো আমি ইভিকশ্যন কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছে 1475 হাউচৰ যেতিয়া আমি এইটো গোটেইখিনি আমি ইভিকশ্যন কৰা হৈছে ইয়াৰ 2 বছৰ এতিয়া যিটো নেকি চৰকাৰী মাটি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কনচিলৰ মাটি সেই মাটিটো তেওঁলোকে অকুপাই কৰিছে ডাঙৰ বিল্ডিং বনাইছে আপোনালোকে পাইছে পতা নহকৈ তেওঁলোকে বনাই দিছে আজি প্ৰায় 214 হাউচৰ আজি গোটেইখিনি কৰি দিলোঁ আৰু বাকী যিবিলাক ৰৈ গৈছে সেইটো আমি সোনকালে হৈ যাব গম পাই যাব সেম ধৰণে Jongsi alang tu jongsi dak puta dupu alang tu documents pen kali alang tu puta kali alang tu puta pen jongsi itu puta tu boleh Karbi Anglong Autonomous Council Land Revenue along dah record kan pheklong ni api pulang dia pulang ni puta duplicate puta dah hai lo mati kali makan hak lasi la tu jongsi atau comments nang dak pen alang tu ke CPA documents pen dah Karbi Anglong Autonomous Council a record Citon cip pulang dia lah bangke alang tu phan ke dan pulang beli. Sir, যেটা হাউস নাম্বার 42 ফিরোজ খান কোড এই রেকর্ড মতে যেটো পাব লাগে এই রেকর্ড যেটো কনসিলৰ আহিছে গোটেইখিনি আমি সেই রেকর্ড মতে মই Karbi Anglong Autonomous Council পৰা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে যিবিলাক নাম আছে আৰু যিবিলাকৰ নাম নাই কেনেকৈ দিব যদি নাম থাকিলে এইটো সবে পাব যিনে নাম আছে আপোনালোকে যদি প্ৰেছ মিডিয়া মিলাই যদি কোনোবা আছে ৰৈ গৈছে তেনে ক'ব আৰু যিবিলাকৰ প্ৰেছ তাত প্ৰেছ যিবিলাকৰ প্ৰেছ ৰিলিজ আছে মই শুনিছোঁ আৰু লগে লগে মই জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী মই খবৰটো দিলোঁ গোটেইখিনি ইনকুৱাৰী কৰিব পঠাইছোঁ গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ প্ৰেছত বহিছে তেওঁলোকৰ নামো আছে বুলিছে আৰু তেওঁলোকৰ টকাও পালে বুলিছে ini adalah apa lu? Dia tu naik dia lagi. Satu natural boundary আছে আৰু notified boundary আছে সেই মতে আছে। ini adalah লোকৰ মানে কন্টিনিউ কৰা হ'ব। হয় স্যার অকল ইয়াত নহয় মোৰ বস্তুটো Karbi Anglongৰ যিবিলাকৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া বিকজ ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিয়া ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰ সেই গোটেইখিনি বৰ্ডাৰ এৰিয়া যিবিলাকৰ ইলিগেল যিবিলাকৰ অকুপাই কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সোনকালে উচ্ছেদ কৰিম। International Human Solidarity Day pacheton dunsi Difu Government College Department of English Lapen Department of Philosophy atum patir PC armu chejengpon Bangsolong DGC Principal Professor Abdul Motin Machiruna Hussein HOD English Lapen Professor Megi Katharpi Dr. Kabin Teronpi Serdihun Teronpi Hirokanto Peguatum Jetodun Pirthe angkang kedoan monit angbong monsam kewan monit ache theaphan kanghon lapen jasemet ke kesopen kachesong lapen kachingrai covid pen kachesong lapen kachingrai nangjia phan RDKP college student lapen NCC cadets atum chelang pet pen DGC pen chengsi dipua hithian armu chejeng padupon that is International Solidarity Day. Observed it and like all the students participated and our motto was to showcase our fight against disease, especially COVID-19, and also to showcase the communal harmony that exists here, the unity that exists here amongst the various communities residing here in the district of Karbi Anglong. So the heart of Karbi Anglong district, it is a colorful one with so many communities residing in peace, harmony and cooperating with one another. Yes, actually we wanted to send loud and clear message that we are one as humanity, as mankind. And this is such an occasion which is usually organized and it is called International Human Solidarity Day, that is on 20th December. And for the first time, such a program is undertaken by Difu Government College, and this is in initiated by English Department, and it is in collaboration with Physics Department, Philosophy Department, and other departments as well.
And this program, such a program will definitely, take out messages, loud and clear messages that we are one. No matter there may be differences, different colors, different communities, caste and creeds, but we are after all one, united, and we are human beings. And this is a victory of mankind. Thank you very much. Sir, Nihang lang solong Catholic Church takimi kangpupon. Matijong ni pai Chris Sirkep arni langlok so hawar nihang lang solong akimi mondoli ke elapen kardong mahem kimi kangpu labang so kardong mahem kimi amen Holy Name Catholic Church pusi irpon. Lason si kurusar sajan Jemetril lapen brother Elosia satumpensi kardong mahem kimi pangpupon. Lason si kurusar sajan pen pangthirpon bangso kardong mahem kimi kikim kachipatir pipon atum laki sing teron kangbura rong phar sangpi rengka rong pipi har sing teron atum ahin pensi labangso kardong mahem kimi ingpu pon longlo sami langso pen longbamon ingti Karbi Anglong News. Lokhimon sangha soarlo chingri amay atum ningka nisiamay pi kechengpon. Aning kanwangason thak-thaksi pening lethota Lokhimon sangha soarlo chingri amay atum ningka nisegamay pi kechengpon. Matijong ni phaing koyarni lakhaing koyra thok Dwarbagori MSC constituency arlo lakhahini dolamara Bapuram tokbi asramalong Lokhimon sangha soarlo chingri amay atum maipang chengponsi matijong ni phaing kore si arni ansi ratamay pi padoponji lasi Kechengsi ahoda jai mega puthak soarlo chingri amay ame phi sami pi usaing tipi pentame klardak pen pherangke aphan nangpachini dun. Adun thu soarlo chingri rapchun bangpi purnima timung pi pentame rad amai pi aphan kiwangji kedo anaphan tame kiwang mesenji aphan Lokhimon amen pen hirjume hangpi si kiwang edji aphan tame choning ripon pado. Tarapung pen Joysing Teron Karbi Anglong News. Lokhimon sangho soarlo chingri amay ahin pen pati pi ponsi aningkan wang sitami kuru pingkhat ateng pen ningkan sek soarlo chingri amay pi peneng farman ke indeng lerkep solo chingri amay asayang dengalang bangke pini tarik ingkoy matijong tarik ingkoy ni bangke sayang denga tengke ni litung pedap adap pen doban chardom si man peng chipilo la pendet kuru long chedam lo kuru along chardom nam si kuru phan man peng chipipon lo la pen non puthata sayang denga bangke non baji ki thom pen bangke ni litung adoban tin pen solo chingri me phi chun bang pi phan che ham kondo la sini litung solo tumang bong ka che than ka che pare na ya son do o la si kuru ke than alam aron angri si ke do tekji phani litung ka che than ka che mom pon ji asai ni litung non baji ki thom pen deng pon po la si pini baji ki thom pen mola baji pho an ni litung chingwai baju der phi puthot asang deng bangke pinap baji ki thom adap baji ki thom pen ni litung doban pi ado we angri si pen dam si sang deng ateng pen me thekang thi pipo la pen den ni tum ka do ka we sorlo chingri along ritin adoban tin pen ke bang ka do ka we angri angdon do pet pen doban achupo achu Matijong ni phaing koyarni West Karbi Anglong hamren rong supi ben kahelo kilometer ke bagdoji along Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong mati thi hek pen ITPKA asong West Karbi Anglong District Committee ahin pen patir piponsi chongkup arong along tebok terai arong doan pangrum pet pen education aputhak cherok tok amai padopon Loki Charlie ke kenang sot emekle aveloti nahokta dam thekthe lason thak thaksi pirthe emek jongsi ave pulote towar chechar donde lapen somindar ke dodun akisong thetan lojong si thek serlote methanglong rilong pat sitami cheraikom thek popusi bhaskor rongpi meipu rat aphan lamthe thanpon bhaskor rongpi ari dengpen kacharli osomara tomaphan pencil kitab rubber hei huisitame ronpon ITPKA West Karbi Anglong District Committee mei phua hen pen kachari pon amayalong alohiaman pen chonggup LP School lo thanbang kadom teron pi Baburam teron dun meipu Jubin Sonkro Bidisar lapen chongkup langmek anglo kacharli osomar lapen api apotum sitami chetong dun